Naš sagovornik u nastavku, sveštenik Gojko Perović, rektor Cetinjske bogoslovije. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Sad ova 2016. godina proglašena je godinom proslave 1000-godišnjice mučeničke smrti Svetog Jovana Vladimira i tim povodom u Mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj organizovalo se niz važnih događaja i projekata, je li tako? To je ta godina koja je veliki jubilej, 1000 godina od mučeničke smrti prvog slovenskog kralja mučenika na Balkanu, ajde tako da ga nazovemo, koji je živio i svoj život proveo i svoju državu vodio na ovim prostorima današnje Crne Gore. I to je jedan praznik ne samo za nas u Crnoj Gori, nego za sve balkanske narode i sve balkanske države. Ovog kralja mučenika na neki način doživljavaju kao svoga. Njegove mošti se čuvaju u Albaniji. Brojne lijepe freske, ikone i mnoge knjige, mnoga dijela nastale su recimo u Bugarskoj i u Srbiji, u današnjoj Makedoniji. Prvi nama poznati bogoslužbeni tekst je napisan u Grčkoj i na grčkom jeziku. Kasnije preveden na crkveno-slovenski, mada mi znamo da je postalo i neko slovensko žitije Svetog Jovana Vladimira, ali hoću da kažem da svi imaju razloga da ga doživljavaju kao svoga, a evo mi mu gradimo i sagradili smo uz Božju pomoć veliki hram saborni u Baru koji će biti osveštan u nedelju 25. Da, to će biti kruna nekako svih tih događaja. Što se tiče osjećenja hrama Svetog Jovana u Baru, možemo da čujemo nešto o samom tom činu? Šta znači i podrazumijeva? Pa podrazumijeva se da jedna građevina koja je imala svoj neki, da tako kažem, arhitektonski, građevinski period stvaranja i nastajanja, gdje je rađeno po nekim nacrtima, mapama i projektima. Sad se obavlja jedan bogoslužbeni molitveni dio, jedna radnja koja je kanonima propisana, koju obavljaju vladike arhijereji uz sveštenstvo i vjerni narod, poslije koga se taj prostor može smatrati osveštanim, dakle naročito posvećenim prostorom koji je predviđen za molitvu. Mi vjerujemo da čovjek na svakom mjestu i u srcu svome i bilo gdje da se nalazi može Bogu da se obrati. To je nešto što je nesumnjivo. Ali ipak u tradiciji crkve, ne samo naše religije, nego gotovo u svim religijama to postoji, ali u tradiciji hrišćanske crkve i pravoslavne crkve jeste da pored svega toga što mi možemo i u svojoj kući, u svojoj sobi, u svome srcu i bilo kad i bilo gdje da se obratimo Bogu, postoji jedno naročito mjesto koje je osveštano, gdje se naročito ulazi, gdje čovjek sabere svoje misli, gdje može, poštujući određene radnje, da uznese i zajedničku molitvu sa ostalim ljudima. To je nešto o čemu bih, trebalo nam puno vremena da o tome pričamo, ali prosto hram je mjesto koje okuplja sve ljude i zato se ono naročito osvećuje. Ko će predvoditi svetu liturgiju u nedjelju? Imamo veliku radost i veliku čast i ovaj događaj istorijski da prvi put od kad postoji crkva, evo već 2000 godina, i prvi put od kad postoji Crna Gora, Jerusalimski patrijarh dolazi na teritoriju Crne Gore. On stiže već danas i mi ćemo u 16:30 u Cetinskom manastiru da ga dočekamo. Poslije toga je i doček na hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. On je sutra u Slavomilosu u manastiru Ostrogu. Dakle, u Baru Jerusalimski patrijarh uz poglavara Pravoslavne crkve u Albaniji, arhijepiskopa Anastasija, uz patrijarha Srpskog Irineja i uz predstavnike svih pomjesnih pravoslavnih crkava. Biće to jedan zaista veseljenski međunarodni događaj koji okuplja, a ne razdvaja nikoga, nego samo okuplja. Kad se počinje? Dakle, evo danas dolazi Jerusalimski patrijarh u Crnu Goru. Sutra veče je ispred hrama u Baru jedna, da to kažemo, kulturno-umjetnička manifestacija, jedna lijepa akademija, gdje će umjetnici svak na svoj način izraziti tu 1000-godišnju tradiciju. Ja sad ne znam, mi nemamo vremena, ali zaista imali smo naučni skup u Baru prošle sedmice gdje su naučnici 3 dana govorili o tome, i istoričari umjetnosti, i lingvisti, i filolozi, i istoričari i teolozi, o tome kakvo je nasljeđe vezano za Svetog Jovana Vladimira. A u nedjelju ujutru u 8 sati počinje Sveta arhijerejska liturgija sa osvećenjem hrama. Hvala vam mnogo, oče Gojko, na gostovanju. Hvala i vama na gostoprimstvu.